Go down, fight. Rodri. Orange, press ball, Orange, not only stop, take man to man. Press ball, go! Yes, pass! Bravo, bravo! Down. Go down, fight. Rodri. Orange, press ball, Orange, not only stop, take man to man. Press ball, go! Yes, pass! Bravo, bravo! Down. Go down, fight. Rodri. Orange, press ball, Orange, not only stop, take man to man. Press ball, go! Yes, pass! Bravo, bravo! Down. Go down, fight. Rodri. Orange, press ball, Orange, not only stop, take man to man. Press ball, go! Yes, pass! Bravo, bravo! Down. Go down, fight. Rodri. Orange, press ball, Orange, not only stop, take man to man. Press ball, go! Yes, pass! Bravo, bravo! Down. Go down, fight. Rodri. Orange, press ball, Orange, not only stop, take man to man. Press ball, go! Yes, pass! Bravo, bravo! Down. Go down, fight. Rodri. Orange, press ball, Orange, not only stop, take man to man. Press ball, go! Yes, pass! Bravo, bravo! Down. Go down, fight. Rodri. Orange, press ball, Orange, not only stop, take man to man. Press ball, go! Yes, pass! Bravo, bravo! Down. Go down, fight. Rodri. Orange, press ball, Orange, not only stop, take man to man. Press ball, go! Yes, pass! Bravo, bravo! Down. Go down, fight. Rodri. Orange, press ball, Orange, not only stop, take man to man. Press ball, go!
Allez, voilà. Ok. Allez. Voilà. Kati. No premier. Nice. Hop! Oh non, merci. Hop! Voilà. Hop! Bien, merci. Hop! Hey! Last one. Hop! Ah! Bien, gardien. Good. Turn. Hop! Hop! Bien. Hop! Hop! Aujourd'hui le matin. Hop! Bien, tu prends. Hop! Bien petit. Hop! Bien. Hop! Bien. Ah, putain! Yes, ngira ngo ko mumaze kuba mubibona ekipe ya APR Football Club kuri uyu wa gatatu yakoze imyitozo n'ubundi nka ekipe yuzuye nkuko nari nabigusezeranyije ndetse nanabikubwiye. Ekipe ya APR Football Club yakoze imyitozo itegura umukino bafitanye na ekipe ya Gasogi United. Ni mu gihe bundi kuwa kabiri nabwo hari hasubukwe, kuwa kabiri hari hatangajwe ko shampiyona y'ikiciro cya mbere mu Rwanda igomba gusubukurwa kuko hari hasoze itangazo risubika ndetse rikanemeza ko ekipe y'igihugu Amavubi igomba gutuma iyo shampiyona ihagarara ndetse shampiyona ikazagaruka ikipe y'igihugu Amavubi itakiri mu mikino mpuzamahanga. Byari biteganyijwe ko shampiyona izagaruka ku itariki 22 z'ukwezi kwa 10 ariko ku munsi wo kuwa kabiri nyuma y'inama yateranye yahuje Rwanda Premier League ndetse na Federation y'umupira w'amaguru mu Rwanda ndetse na Ministeri ya Sport ifite mu nshingano ekipe nationale ngo nabo ekipe y'igihugu Amavubi bemeje ko shampiyona igomba kugaruka nta gihindutse bagakina uko bagomba gukina. Shampiyona muri weekend iragaruka. Ikaba ari APR Football Club rero yakoze imyitozo uyu munsi mu masaha y'umugoroba, akaba ari imyitozo yakozwe n'abakinnyi bose abari mu ikipe y'igihugu ku munsi w'ejo kwa kabiri bagarutse mu myitozo. Ngira ngo mu mashusho mwabonye witwa Byinigiro Gilbert, mubona abakinnyi barimo bane y'umugabo Claude, Banige na Clement, ba Yunus, abakinnyi nk'aba Ruboneka, bose bakoze imyitozo n'ibintu byari bimeze neza cyane kuri stade Ikirenga APR Football Club isanzwe ikorera imyitozo. Ibi ngibi rero bikaba bigaragaza neza icyo APR Football Club aricyo ndetse n'icyo ishaka imbere hayo muri rusange. Byumvikane ko n'ubundi wari umukino abantu benshi bari bategereje kureba what's really going on, bategereje kureba byinshi bitandukanye, bategereje kureba uko APR Football Club ireponda muri shampiyona, cyane ku mukino ekipe ya Nyamukanagera mu kibuga kikasa imitutu ifitanye na ekipe ya Gasogi United. Rero muri APR Football Club nta kibazo cy'imvune na kimwe kirimo, nta kibazo cy'uburwayi na kimwe kirimo, nta munaniro, nta mvune. Lamine Ba wari wagize ikibazo ku mukino wa Edenzer, ngira ngo ibi byumweru bire ekipe nationale maze itegura byaramufashije cyane kuko yarakize yaragiye imvune ikira neza cyane ko byari teganyijwe kaza kumara ibyumweru biri hanze. Ubwo rero ibintu uko byagenze, muhungu yaragiye arakira garuka ari urwembe. Ngira ngo mwabonye mu myitozo ameze neza n'abakinnyi batandukanye ba Pavel Nzira na Ruhamya Nkiko Ivan wageze mu gihugu uyu munsi nawe bavuye mu gihugu cya Tanzania.
bavuye gukina Sekafa y'abaterengeje imyaka 20 nabo basezerewe n'amanota 4 yonyine nyuma yo kunyagira Djibouti 5 mu kintu umwe rukumbi batsinze. Nabo yakoze imyitozo na bagenzi be, bigaragaza neza APR Football Club ko abakinnyi bayo bose bameze neza cyane. Abatoza babazamu Alexis Mugabo yagarutse ndetse na Ndizeye Delzendana nayo yagarutse. Ubwo nkumvisha neza uburyo muri APR Football Club uyu munsi wari umunsi birori, wari umunsi w'ibyishimo ukomeye cyane, wari umunsi ibintu byose byagiye ku murongo, abakinnyi bose bagarutse mu myitozo. Ubwo no gutegeza kuwa gatandatu tukaba tureba. Reka sasa nkwereze uko gahunda zestaye muri shampiyona y'icyiciro cya mbere mu Rwanda mu mpera z'iki cyumweru. Gahunda yestaye gute muri rusange karicyo mbereyeho kugira ngo byose mbikubwire, ariko nanone nkwibutsa nyamuneka gukanda subscribe, gukanda like, gutanga ibitekerezo byawe muri commentaire. Ibintu byose bikarushaho kugenda bigenda neza cyane muri national, ndetse n'abakinnyi bakaba baje bigenze neza cyane muri rusange. Urwego rutegura shampiyona uyu munsi rwemeje ko izasubukurwa mu mpera z'iki cyumweru tariki hagati ya tariki 18 na tariki 20 z'ukwezi kwa gatanu z'ukwezi kwa 10 2024 hakinwa umunsi wayo wa gatandatu. Iki cyemezo cyafashwe nyuma y'iminsi 6 hatangajwe ko umunsi wa gatandatu utazakinwa kubera imikino y'ikipe y'igihugu Amavubi mu majonjora ya cani ya 2024. Inama yahuje abagize inama y'ubutegetsi ya Rwanda Premier League n'amakipe ku itariki 15 byari kuwa kabiri, niyo yafashe umwanzuro ko shampiyona yakomeza mu kwirinda ibirarane byinshi. Abantu 18 nibo bitabiriye iyi nama, barimo abayobozi 16 b'amakipe y'icyiciro cya mbere n'abari bare bahagarariye amakipe y'icyiciro cya kabiri mu Rwanda muri Rwanda Premier League. Mu gihe Mugisha Richard uhagarariye Ferwafa atigeze ahaboneka muri iyi nama. Abo bose bahurije ku kuba shampiyona yasubukurwa ndetse amakipe akajya atanga abakinnyi mu ikipe y'igihugu Amavubi hagendeye ku minsi iteganye mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi, aho kuba ku byifuzo by'umutoza Frank Trosten Spichler wifuza ko yajya ababona iminsi 12 imbere y'umukino. Kuri uyu wa 16 byari kuri uyu wa gatatu, Rwanda Premier League yamenyesheje Ferwafa ko shampiyona izakomeza mu mpera z'icyumweru tari hagati ya tariki 18 na 20 z'ukwezi kwa 10 hakinwa umunsi wa gatandatu nk'uko byari biteganyijwe. Mu mikino izakinwa harimo umukino uzahuza ekipe Etincelle n'Amagaju. Umukino ukazabera kuri stade ya Rubavu, Musanze na Mukura kuri stade Ubworoherane, Muhazi United na Rutsiro kuri stade ya Ngoma, Polisi na Gora kuri stade ya Kigali Pele Stadium. Hari kandi umukino uzahuza Amarine na Kiyovu Sport kuri stade Umuganda, hakaza AS Kigali na Video kuri Kigali Pele Stadium, Rayon Sport na Bugesera kuri Kigali Pele Stadium, mu gihe APR Football Club nayo izakina na ekipe ya Gasogi United. Nyuma y'iyi mikino nibwo abakinnyi bazaba bahamagaye muri ekipe y'igihugu yacane bazatangira kwitegura umukino ubanza w'ijonjora rya mbere u Rwanda ruzakirwamo na Djibouti hagati ya tariki 25 na tariki 27 z'uku kwezi kwa 10. Nibwo ibintu byose bizaba bimaze kujya ku umurongo kabisa, niko nakubwira ibintu byose byestaye mu ruhande rumwe na rumwe. Ubwo byumvikane ko iyi weekend turabona shampiyona, then abakinnyi bahite baswitchinga bajye muri equipe nationale. Ubwo urumvikana amakipe atazagira abakinnyi bazaba bahamagaye muri nationale yo azakomeza akine mu rwego rwo kwirinda ibirarane byinshi bishobora kugenda bigaragara mu mupira wacu mu buryo bumwe cyangwa se ubundi muri rusange. Nuko rero ibintu byestaye muri Rwanda Premier League na shampiyona na APR, Imana ikomeze ibarinde, twezwe tuze gura amandi makuru yacu ataha turebera hamwe byinshi bitandukanye n'andi makuru aza kubagezweho. Kwibutsa gukanda subscribe, akanda ariko tanga ibitekerezo bya muri commentaire, ibintu byose bikarushaho kugenda biba uburyohe. Njyewe nitwa Janvier Mukama, ini Talent TV Show. Imana ibarinde.